dulu masir-siray. Lang kung manakagutang di masir-sir yan. Ang bumili ba niya sa puno na kamay? Lumaw masir-sir yan ba niya ko ba? Sa ratos rin tayo na oras. Sa juta, tayo tapiran. Bakay nabinibukan. Nilay ang sige. Nilay ang fantastis. Sa niya kung ikalkulasi, hindi ka kalkulasi sa namin. Sa ating talenta ang mas dito sa nalihan. Kurang lebih 2 kilo oras. Ang ikalkulasi kita. Kaya yung kinali, ako 100,000 talenta oras, 100,000 talenta oras, ikali 2 kilo oras. Sa nilo na kadali yung masanay sa dalam. Luar biasa kan. Hari yung kita nga, 3 trilyon ba na ba yung masing daw? Bali-bali orang. Asa sa ikalakay na ba? Bukan masalah bilangan angka-angka na ipasisir daw tayo. Tetapi ketika dia membangun hati, tumbuh si huri-huri. Kalau kacong-cong rumah ini jauh. Kasi kubata, makay nang kaharan na tang si Katulinan. Nasiwasok lang dulu bani nabilan. Ang tumingko sa dalyon ay maminggo o muli na mabuhay kita, makakawa, doon Jehovah, mengarahkan hati kita, mengarahkan mata kita kepada Allah. Sebab apa yang kita lihat itu menentukan hati kita. Yakin tidak? Apa yang kita lihat itu menentukan hati kita. Saya agung bakal dijahit kita. Maka ketika mata kita terarah hanya pada Tuhan, keturun tanah ini, ibu bayi berucap. Ang bunay alam terus dikawal kita, uhur tanah ini, ibu bayi kubani na yata. Maka lumini ko tumimba na cari Tuhan. Maka selamat na cari Tuhan. Selamat cari Tuhan itu bukan aktivitas yang kasih, tapi itu aktivitas yang tekun dan harus terus-menerus. Kalau niya yung bata kagani para kayo, ya, bilang sa dayo ng transfer sa dalam. Ya, lambing patungkol ko kita. Ya, say ihasomani jakewe. Say ihasomani jakewe. Say ihasomani jakewe. Kalanya, selamat menggulu ibagas pagkasumaniwan ni Nayata. Amin. Patungkol. Hamba na isurga, jenis di hatamu napatutuko ka ng bani anuran minggu sa akin. Tuhan yang kuat naman daripada laman ng naman. Ini pe foto sengsaw so na ibagasuro na niya. Sengsaw sura-sura nito na niya. Tapi naman mamuro sa naman. Kasi ketetapan Tuhan adalah yang terutama dalam diri kami, bukan ambisi pribadi kami. Belajar mengenali Tuhan, kumbani juang-juang muda, bani ambilan, naboy manjaro na apapag rukon diri belum ini. Kasi Tuhan bani minggu sa darion, tapi bani minggu pesta inang isang KPS na pagulong-guluan tahun. Yapo kaganipan sa sinang maulog ko, makamalas ko ini. Tapi sa sinang ano ni KPS dyan yun. Lumamakala-kala si Dea. Mambere diri, mampukaw dulu ni pangunginan ng kabaktian dulu sa lato. Si paso-paso kama, kaganupan sa sinang na doon ni KPS dyan yun. Hama na mambere kasadaw dulu. Kubalik kaganupan nila na doon ni Kuriyaw. Kasi tetap sadar untuk disidia, anjah tetap masih dia ibagas malas itu. Kata lidahan kapor sayawi sidia berpak ham. Terima kasih Tuhan lagi ibagas sadarion. Kemudian terus Tuhan kami betul kita di perayaan ulang tahun sekian. Saya bas tumahan, anjah tuh ibu nama pasima, terus mampuai anami kasih padalan haganupan dulu kubani hal sangapon di orang lagi kubani pengurus nama konsolidasi preso nadoman ilantik bani minggu aku di sadari oh Tuhan bani panorang aku solo di sini
siya, itatakam siya, nandiyan boto, handoham, pasal siya. Kasi magugo siya, ihasumani dulu, lako manudaliham, marite seksi na pamoso reso, jabyo. Kung napasi makuma, na mapaguboy siya, napatukon mo siya, ibagas na madalang ko, horja, pangidaniyon. Terima kasih na Tuhan namin, yung gusto ka namin kaganupan, kalurin ni Korea mo, ikinapit si Jabyo, Bapa yun ang kaganupan, bani pasayan ni siya, bani horja tangan, bani usaan siya, o Tuhan, panimatahang maganupan, kalurin ni Korea mo, ham naman ito ni siya, na hindi dalam ni paso-paso, sunay na dimalas nito. Rosi bani kaganupan niyo, bani Korea mo, nasang kamarsipola, sa pamakorja pinamanaw ni Horja, Tuhan magbabal magulang mahagalupan niyo bali bagas kami, gabi niyo bali ng Diyos. Hindi ko bali hagalupan orang tua namin, nalumalan siya, agena ng mga bali mo Tuhan, bali panorang katwao ni siya, labing ko ihang magulo, agya magsiniyo, apa pangarakan na magulo, lupa ka. Daslo, pagurin ni Korea mo, ibagas ka na ulitan. Tak nairawat di rumah, lagi nairawat di rumah sakit. Oh Bapak, hamba ng bari na bubukan na bari na tasulo. Kalau ka masih dia, sangka balik naman karat kudaw. Kasi mula suang magubungi, kasi boy si Hatjong Bitiya, mandalani hari-hari hidupnya sigala. Kalau puji mahambat ka, sa irap manita ibaga sa dalo, bagi-bagi nila ko, lagi pagdala namin. Marsama marmulia mahal, marini hajong-jong ibagas Jesus, kanami martonggo, apa martay na kasih. Amin.